Mına karısına jodat. Ya bu meni karşısında otat. Men ayttam, abi berem bundan. Asqar, bu men dosum demchi, bak 2,5 ming deb qotorib tur dedim. Şunu takas edip bir mayli men 600 so'm qarızman. Bereyin de 300 жоқ барса емчи. Мына акчасы, мен аз кичине акчасы бар экен. Мага чабып атат болчу. Мен акчаны бердим. Жок, мындан кара. Бул мындай болду. Эки отуруп Байсал айтты. Сенин карыз болсам сен деле айтчы деди. Анан Бек айтты. Сенин 600 сом карызмын деди эле, Бек айтты. Кандай 600 сом? Өткөндө 2,5 которгон 1,5 десе, бул мойнуна албай доказать этти. Şu istoriyasını görmüyorsun. Болбосо бул акчаны кандай чабып атасың? Mına. Şıttırı alıp kal. Kança karız olsun. Yok, o görmez mi oldu? Çok istoriyasını aç görgüz. Kotarını. Ой, жи. Бек доказать этип кой. Шарт эле алып ал акчаны. 600 so'mla qarızım da bular. Сенин оюңда 600. Бирок бул 4-5 миң сом атат. Yok çok da var. Buna alıp kalsın.